Lo sini. Ayo, Be. Bukan lo, kameramen. Sini. Nah, gitu. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Saya Anden, Aidin Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kenceng banget, Bel. Gembel. Lo transaksi Yaudah, di situ, cewek, coba di situ. fisik, tuh, Yaudah, itu yang lihat. emosi. Lu Saya Anden Lumut mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Abdul Sabur mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Acong mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue belum. Assalamualaikum. Salam. Beh, Tumben lo pulang, kenapa ya? Orderan sepi. iya beh, sepi banget. Dari pagi Anden ojek nggak ada yang masuk. Ya udah sabar dah. Ya memang lagi pada diuji gitu semua. Ngomong-ngomong lo nggak kemana-mana lagi kan? Kayaknya sih enggak beh. Ya udah kalau nggak kemana-mana mendingan lo anterin Jakat Fitra tuh buat lo sama adek lo tuh ke tempatnya Ustadz, katanya buka penerimaan zakat tuh. Jauh nggak beh? Anden capek banget ya beh, baru pulang. Agak jauh tempat Ustadznya Didit. Kalau nggak tahu itu Gang Pengkolan depan. Ayo, Dit. Lama banget sih ah. Ayo beh. Oh, gitu udah rapi deh. Tuh sama abang lo tuh. Maaf ya, tadi lagi ke kamar mandi. Iya. Tuh bawa berasnya tuh abang lo. Mumpung ade tuh minta tolong anterin deh kan salah satu tuh. Beh, ini berasnya berapa liter? Tuh 3,5 liter. Amplopnya mana? Nggak pakai amplop. Kalau Fitra itu keluar ini ya berbentuk barang, beras. Kalau amplop ya isi duitnya tuh zakat mal. Itu kan zakat Fitra. Ongkir beh. Oh, ongkir. Iya. Ya, mendingan gua nganterin sendiri, pahala gua banyakan. Kan Iya. dapat pahala ongkirnya. Sembari beli bukaan nanti Ya nanti aja ntar di depot, kan gua mau kerja lagi di depot. Kalau beh pelit banget. Ntar lo pulang ke depot deh, duitnya tinggal di depot. Ya udah. Udah, sama Den, anterin ya Den. Bang, bang, ini Babe udah ngasih beras nih. Dit, kok berasnya cuma 1 sih? Ya mana tahu, gua kan dikasih Babe segini. Ini buat lo doang, Fitra, buat abang mana? Tuh kan lu minta duit ke gue, yang nyuruh gue, apa-apa gue. Lu nggak mau ngomong ah? Belum. Iya bang, minta duit bensin. Blong. Didit. Iya, Didit, minta duit bensin. Emang lu tadi kagak minta ada Babe? Kagak, nggak enak lu sama Babe, minta duit mulu. Ya elah, tinggal minta juga. Masa kudu gua yang minta lagi? Kan lu anak bontot, Dit. Pasti dikasih kok Babe duit. Ah, ribetin lu. Ntar dulu gua mau bensin minta. gua habis. Ya, gua minta dulu. Ini pegangin. Ya, Rasanya cuma sekantong plastik. ibu lupa lagi. Terus. Gua inget sama lo doang, sama abang lo kagak inget. Nah, Iya, 2 serang 1 gua lupa tadi. udah ongkos mana? Ongkos masih oke ongkos aja. Minta tangan lo. Dasar pelit. Yalah. Mau jalan gimana? Nggak ada bensin nih. Lu ngojek dapet apaan sih dari pagi? Anyep. Orderan. Anyep. Udah. Dorong dah. Yuk. Ah, ribet nih. Yalah, nggak ada bensin. Dit. Lu aja yang nganterin ke WhatsApp ya. Dah, lu kagak ikut? Kagak. Gua bilangin Babe lu. Gua ngantuk. Ya. Ada di Suwe. Udah dibohongin. Jangkung dasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Dit, masuk. Tat. Ya. Sehat, Tat. Alhamdulillah sehat. Ini Tat.
Apaan nih? Babe nyuruh Didit zakat fitrah. Nah. Didit, Nah. ini punya Abang Aye, Anden. Oh. Panjangnya siapa ya? Didit Wildansyah, Didit Wildansyah. Anden. Nama panjangnya? Anden Lubut. Muka lo belumut. Serius? Babe ngasihnya kayak gitu namanya. Namanya lumut. Iya, kan dia pinggir kali di akhirnya. Orang mau pinggiran kolam. Ini beneran namanya Anden Lumut. Beneran Pak Ustadz? Masa bohong sih? Oh ya udah deh, kalau beneran deh. Udah deh, kita terima ya. Ya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz mau bayar zakat. Ya udah, iya, ntar dulu nih, urus dia dulu. Pak Ustadz, emang belum bayar iuran sampah? Maksudnya? Nih, kang sampah. Kan dia tukang bukan kang sampah. Emang sih gerobaknya tinggal warna-warna kayak kang sampah. Hina terus, hina. Kurang ajar lo, truk molen, gue dibilang tukang sampah. Gue tukang es. Ini gue muka nih bohongan ini, aslinya mah gue ganteng. Lo operasi plastik bang? Operasi plastik es. Gue kena air wudhu mulu tau gak? Makanya jadi bersinar muka gue. Emang lo demek, buluk. Lu malah ribut berdua bocah sama orang tua samanya. Kalau mau zakat tuh dia zakat. Bener lu mau zakat? Emang punya duit? Ya bener lah, gue walaupun tukang es juga harta gue banyak. Hatinya mah gue kaya. Gue lagi pendalaman karakternya nih jadi orang miskin. Hebat lo. Emang selain jualan es, ngapain kerjaan lo? Ngayal lah, kerjaan aneh Pak Ustadz. Kalau ngayal doang gratis, mau bilang kaya miskin gak bebas. Ah, lucu kulit ketupat. Daripada lo cireng isi, mendingan gua, lupa. Ini pada mau bayar zakat. Apa mau ribut sih? Di sana lo balik lagi ke masjid. Ngapain gua? Emang gua marbot? Dah, gua punya rumah. Lo kan beduk mau dipukul. Ya, lucu. Pak Ustadz, beras yang tadi Didit mana? Ada nih. Kenapa? Coba mau lihat dulu. Bang, sini bang. Kan? Ini zakat buat lu. Wah, kagak ada sopan-sopan ini anak. Dia mau Muka lu dijakatin. pantas dijakatin. Oh, nakal. Gak ada sopan-sopannya sama orang tua. Ampun. Ngomongin bapak lu, jewer-jewer gua, enak aja lu. Udah amat, bapak gue lagi main TikTok di kampung. Awas lu, gua bilangin bapak gua telepon lu bapak gua. Tunggu sini lu. Halo, Be. Iya, Dit. Ke rumah Pak Ustadz, Be, sini, Be. Bentaran. Oh, iya. Ya, ditunggu. Assalamualaikum. Salam. Be. Dit tuh. Babe. Baik. Salim. Ada apaan tadi? Kapan? Babe. Didit tadi dijewer sama Kang Sampah, Be. Kan lo kurang ajar lagi kan sama gua kan? Baru gue jewer, lu gue jewer lagi. Tuh, Be. Kan tadi Didit dijewer sama dia. Tuh, omelin tukang sampah. Ya jelas lo jewer, orang di tukang es buah. Lo bilang tukang sampah ya marah. Coba lihat, Be, mukanya. Iya. Ada tukang esnya gak? Kagak deh. Nah kan, kayak nasi basi. Iya. Gua kira rampok yang di sono tuh. Yang di mana? Hah? Pulau Gebang. Ya, namanya. Nah. 3 lawan 1 nih, gue kayak mau dikerebutin ya roman-roman ini. Gue nggak ikut-ikutan bertiga. Gue kan di sini panitia zakat. Justru misain lo pada yang pada ribut. Bukan ente Pak Ustadz, tapi ini nih kulkas 2 pintu kan hitungannya 2. Tuh kan, Be. Sikat gak, Be? Sikat gak? Seikat udah. Kasih pantun, aja. Be, kasih Lo dulu pantun. nih kasih pantun. Weh, mau ngapain lo? Mau ngerebutin gua? Enak aja lo. Orang gua mau kasih pantun kenapa jadi repek warin jurus lo? Ya, bisa nggak lo pantun, Dit? Babe dulu dah. Udah gua wakilin. Minum bir ke tukang tambal ban. Cakep. Tau bibir ke pinggiran jamban. Bersihin, ntar ada yang kena kanker serviks. Ya jelas lo kayak pinggiran jamban. Warna lo kuning. Jangan sembarangan lo berdua. Gua kuning mabok kunyit, bukan mabok jamban. Woi, ini lagi
Anak sama babe samanya, demennya ngehina orang, yang satu juga kang sampah, nggak suka dihina. Apa ikut-ikutan bilang gue tukang sampah? Ustadz, gue tukang es. Ya es kan juga buang sampah, soalnya gue ngeliatin lo kemarin buang sampah. Ngeles dah. Bisa juga ngelawak Ustadz nih. No, anak dua no. Bapak sama anak sama aja. Belan kita apa? Yaudah gue belain. Masak air. Cakep. Kok cair? Biar mah. Masak air. Biar mateng. Masak air. Biar mateng. Ada yang minum di dalam bak. Didit jangan sok ganteng. Muka lo kayak daki gerobak. Be, tuh lihat tuh Be, Didit diledek lagi Be. Balas Be, balas ah. Balas pakai apaan lagi nih? Pakai Oh, pantun. mantun lagi ya udah. Gua kasih satu lagi nih. Kasih satu lagi. Masak air biar mateng. Cakep. Ikan koki ditaruh panci. Cakep. Sobur lo jangan sok ganteng. Cakep. Oke lo tuh kayak stocking banci. Wah, tahu nama gua dia. Nah, gua bales nih sekarang nih. Bulan gua ya ke Kampung Melayu beli seputeng. Cakep. Pulangnya lihat air mancur. Jelek. Didit lo jangan so ganteng. Pipi lo kayak ujung kue cucur. Ada lagi gak Be? Ade. Nah, coba sekali nih. Yes, Coba. sekali lagi. Ini pantun bukannya buat dia. Buat capek. Buat lo. Oh, buat gue. Ya nggak apa-apa. Ah, si Babe mah gitu. Kesian dia udah banyak. Lo kan belum kena nih Oke, sama siap. gue. Masak air biar mateng. Cakep. Nah, telur bebek, telur soang. Cakep. Yang jelek lo doang. Ah.